so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Halo bosku, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya, Rahmat, Siraja Jalanan, MOTOVLOG, rajanya gaspol, hahaha. Ya guys, kita sudah di Bantaeng. Ini Bantaeng itu kayak kita sebenarnya udah mengarah pulang ke Jawa. Habis dan belum coba. Oh ya guys, sebentar kita mau singgah di Pantai Seruni. Kita mau lihat keramaian di dalam. Yuk kita lihat apakah ada teman-teman yang mau gas nanti, gas beri kita mau ke pantai mana ya? Marina Pantai Seruni. Kita masuk dulu ya. Oh ya guys, ini adalah jalan masuknya Pantai Seruni. Jangan lupa ya, lampu merah bukan jembatan, itu belok kiri kalau merah kedua. Jadi di depan sana itu adalah ada rumah sakit, ada juga lapangan hiburannya, lapangan Pantai Seruni. Ya guys, di sini kalau malam, wah mantap.
ada semuanya, nanti ada